ikan selaras keserokan. Ya apa kau jelem aja. Hei, stop. Kalau manusia selalu disadarkan. Masya Allah, you kolot, hes bae. Bah, udang bah, hes, ngigo bae. Mail siang udangkeun hes aing bae. Atuh abah jing hes yang ngigo bae. Sia ieu. Aing keur puleun-puleun nyanyi diudangkeun. Hanggus SD. Atuh geus bantu taing hesna ge. Bah, lapar, yang dahar. Naon sia anek dihuapan kitu ku aing. Geus dari ka ditu. Dahar jeung naon, bah? Tuh, uut. Hakan ku sia. Pacarna mail bebek versi murun. Jam berapa? Jam 10. Aing can ngejo. Pantesan sia lapar. Cenah, aing ngejo heula. Daripada aing lapar, main demprak bae lah. Ame lapar na eueuh. Mail, kejo asaknya. Geus segera nyatuan. Masya Allah, abah. Kejo nama gede, lokasinya gede kutil. Mang aing meuli lauk asin saperapat diirit-irit be supaya mahi sabulaneun. Buset, lokasi seperapat ya, kudu pakai sebulanun. Tinggal dahar doang ge, ngomong bae sia. Hanggus, jamai lapar. Pangal. Atuh lalaunan dahar sia Mail. Pan sia dahar laukna dilamut doang. Coba, ame mahi sapoeun lokasinya. Bagus bah, mahi peuhilan. Mail, kabida-bida sia geus dahar laju ulin bae. Biasa bah, bersosialisasi ulan. Naon? Bersosialisasi. Bersosialisasi murun. Nah, eta maksudnya abah pinter. Wah minum mulai gitu sia. Moal bah, main madahana tilak minum, dongor etanu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senangnya dalam hati berpunya istri dua, seperti dunia gopel yang punya dupa tuntung pret. Weh, lembur area amat yuk, kiamat gitunya. Ujian masa potong-potong acan. Dah, tuh ini curangan. Curang naon tuh lagi gas bae. Karena lagi main sama. Lagi main. Nyaleh gue. Woi, jam lewat bae. Naon sih anjing gara-gara bae. Pacar masih tunggu lawi gitu. Main tunggu lebih baik. Beget siapa dong kernu. Beget aing ganteng ki kodong leminho. Cuy, saya muter duit yang madengen lagi. Saya keroing noko di jalan. Itu nyelep itu yang kermendas. Non mendas kos kumaha? Aing mah teh nyawa jing.
Ayo. Bukannya ho. Woi, ya. ganti badar, kenaon dia kumpul-kumpul. Ay sanggur ngomong bener. Woi, justru aing numpuk hutangnya bunga. Ay gak anu loba hutang, lobaan hutang na. Gus, pas ya bes ya. Kiba berhubungan si Mael orang main dinding sadit we yuk. Kumaha? Yuk. Onggus lah. Woi, ay mati nyao, kos kumaha? Ya suturkeun bae sih. Gus. Yuk ayo, orang kacang-kacang panjang wae. Oke. Kacang-kacang panjang yang pendek jadi. Wah, jadi. Panteksnya anu pendek jadi. Atusnya mah sorangan yang mati luan. Wah, jadi sih. Nonggo, cing. Yo batuna. Yuk. Ayo. Den saru den, seu den hayang kawin, kawinnya terbang pendek, salah satu megang batu. Kakak mana dia? Mananya batu nanya? Ya sebaik. Nanya. Mereka kesurupan. Bela naon yuk? Beli kopi. Mbong, Padang. Puduk. Mie ayam. di basuhan gerak naik. Action. Senangnya dalam hati berpunya istri dua, seperti dunia aneh yang punya buka dibitung. Siapa yang kedeng? Salah Action. Den saru den, seu den hayang kawin. Bagus, bagus.